Me, I don't think so. I will be come share and I'm but old man pie ni pebia. Why smart? O tieti nkofo and on one ship baby at the end because old man papa catch say, Mama on your president. And so, Mama on one share in Guasia na air banner and in Guasia na air, but because old man pa okoji 2 billion cities about me 2 billion cities about me at the man. I no say or bomb pie. Ubeka June more. Old man pakria ebe catch say. Oma courses anwea 16 regions ni now rap say okay 16 regions ni now oma courses anwea na oma courses ano e no mo dey bomb pie ama obi ama nipa na be president Abusia Ghana ba yetu ewiye ama asofo no bi akambom ayeba ko a wo mo bose ba wo mo kire se enam wo mo nsa so enam wo mo num sem ene wo mo komhye so ene mai mampanin John Dramani Mahama asan ababefa abanya no edi so na asofo ba ko a ye boni din kese pa ene Reverend Owusu Bempah ya nsem na kire se ono ene ne komhye a wo hyeye ene nam so ama mampanin John Dramani Mahama asan ababefa Ghana akunya kese no asan ediso na wei na blind Bulgarian ababonten abekasa na ne nsem no mu na wodi tudwa se odifo Owusu Bempah se ne Ghana fo eka no onye difo bia hu na ono no ohu no se oye political forecaster na wa forecast na watuloto na atom wo kire se Owusu Bempah nam ho no se eba ne se yesi obi otumi na se kire Owusu Bempah quinine paracetamol kra blind Bulgarian kire se Owusu Bempah enibi wose se Owusu Bempah ewotumi a otumi ma obi bedi president a ene se nka MP de nka yeketu abi nanso ono ane twetwe mucho ono ane honam pe ya ye fene se Charles Owusu a oye ne church member ka me se oye ne sofo keto ane sa no stande ye ewo Nkranza North se wono so pese obeye MP nanso ye to abani wie no 500 votes kura Charles Owusu enya inside the Owusu Bempah kire se wono ene ma mampendera John Dramani Mahama asaba be president bi emu de a wanye amma Charles Owusu entimi ama beye MP ewo Nkranza North se ne na ohwehwe se obeba abeye no ensem a blind Bulgaria de tujan wo kire se ye mampeni John Dramani Mahama kra no ono no onje Reverend Owusu Bempah ni ifri se wo ba beto aba no ye nyina ye hu se okọ asamando anase okọ cemetery ekokogina ne papa enna so efre ne papa saman se wo mra meta na ji okọ na wokọ no ansa na wokọ akoto na ba ye tu aba ni wie so ba ne se wokọ akoda ase no wasan Reverend Owusu Bempah ho akọ sofopani adomche edua ho akọ no akwasa na asore akọ akoda ase nanso ye hu se wakọ Reverend Owusu Bempah efie anase wakọ na asore ede na ase akọ akoma no wei kire se mampani elect ya oye President John Dramani Mahama no sebane se oji obi adia enye Reverend Owusu Bempah blind Bulgarian sem na wo kan o kirem na se wo kire nsem no mu ya kamya ya se o ya kire se ye mampani kra John Dramani Mahama no kamya ya se o ya samanfre efiri se wakwa ko friend papa saman ansa na wakwa akoto aba no ye nsem a odi tu dwa no eni ye nyan eni ntu ye beka se viewers discretion is advised parental guidance is in control se wunya 18 years a ensem no ehu hia se waso ebetimi atibi ebusia ma yenkonkotie senior blind Bulgarian de ensem no etu dwa fai ansa na ye beko no me kai wo se Prophet Dr. Bednego contact na egu screen no asene frɛ no na ene ntwetwe enkomo spiritual problem bia wona mu bia obetimi aboa ewo ho afi eye too much gh ene we nibi so a wo hwe subscribe my page na fe mi adoma no so sa no upload bia ba onsa ebetimi aka ma yenkohwemra no se nipa bebre so frɛ me ka say Bulgaria say okopa Owusu Bempah chew because Owusu Bempah be ka say Mahama bedi nkunim no we are one of the people who be opposed here who be kan say bebre pacho Bempah Owusu ana Owusu Bempah ne komhye ne mem ye wo in any case say Mahama ne nkunim die na odi ye no spiritual ana say nkomhye ene ma ne di nkunim dia ene Nigel Kwabena Gezi ene esenke yede asida no ana say ye recognizing ana rafunti na make say because Nigel Gezi there okay from 2017 or started the second coming of Mahama once no Owusu Bempah say Mahama nsan wo moja na okay ma me say bisa NDC for question be mu Sami Jamfi you are a disgrace to your party you are a big disgrace to NDC party and Sami Jamfi edu ba bia ese osua nyansa ye be kan ko na kire hwe NDC wini ye se nka wonim nyansa na nka wo pa asofo bia ko mo a e Nigel Gezi na ese nka mudi ka ko no asa na mako Owusu Bempah we
eti me ba o Sami Jamfi udi mirika ko Owusu Bempa o a ukoye dede ke ye a ukoda na si bibisa wo Owusu Bempa kura be ka che se Mahama de ku atamils enensa wo moja Nyankopon be fa ne ko ba bia Enoch nkoa ne de ne ko ena nyame yi kire ne se on Mahama ene ku Professor Mills nti enu so yanyini ana enu so yanyini ana me I don't think say obi nkom hye ena amo but Owusu Bempa ye nipa bia o smart o tietie nkofo ano ena no ahwe ba bia de ne ko a because Owusu Bempa be ka kire se Mahama onye president bi enso ene Mahama ono ahwe nimguase a na eba na enimguase na eba because Owusu Bempa okoje 2 billion cedis Baumia o 2 billion cedis Baumia e de man no se obompa ubeka a June mu Owusu Bempa kura e be ka te say o maka se sanwea 16 regions ni now rap say okay 16 regions ni now o maka sanwea anwea na o maka se no e no mo de bompa ama obi ama nipa na be president e no Owusu Bempa say obi sori a onsua ni mistake so ya na o ka obi mistake Owusu Bempa kura be ka che say free SHS ne de na do abo adwuma pa later no be ka che say free SHS na do onye hwe on say before the election no because Owusu Bempa no after election be start in Japan agenda and plans was starting o ka say in Japan 2028 on SMPP for the neighbor waka OKFM wasa ka baby for me kan hwe the enya prophecy bia o the problem issue na say Baumia ekremoni me Christoni bedi me so enti MPP fo akoyi kremoni dia ene ye beye bibia to demonizing ana enye no kura say Mahama ne ku Professor Mills Mahama me dem account from day one me nsan ni moja bia papa we no o smart ono hu say 8 years bia nsesaba ana me anso me call ni fie no me ka kire no say Saturday die ye to aba no election day ni kosi Saturday a once a MPP fo tena akonwa no so on Saturday no enya ade a nkunim ni be den ebetimi aba me ka kire no kai sa na mani na enti ono ahwe ni nguase a na eba na eni nguase a na eba na eni niama na eba na oni ocean na say oko endorse Mahama papa na is smart and he has succeeded in his antics and oko endorse Mahama and Mahama ewini eni papa ene fa kosi ene fa kosi no e say papa no enye nkom hye bia mi gusu gina ba bia mi gina nyame bia nsa ni Owusu Bempa so Owusu Bempa oni tumi foko lotto forecaster lotto aden na want me say percentage of Mahama benya aden want me say parliamentary seat MPP ebelusu Owusu Bempa has nothing to do with Mahama's victory. He is just a political lotto forecaster and wako to lotto and afem and osai agenda setter Baumia ho hia ne say oyen kremoni enti yenye ade bi entiano na yenkeka nsem and after election was started our agenda no but our agenda it will never materialize enye no bia sofu pani mu o sofu pani wusu ye nyame a wo nyame a utimi the tax ekọ ba besia fie enye oba besia na ekoko na emra ya adwuma sa emra na nko a ya adwuma no wudi nkwasiasem no sofu pani o wudi nkwasiasem a wudi tax akọ ba besia fie no emra ya adwuma wo say hey wonti ase enu nti waja MP masa enfo bia ho election we no enye Mahama bia Owusu Bempa ene mam okay mi bisa mo cha so Owusu wo kromfo me wo so wa be kasa OKFM wo send this for penkofo ache o ma wo na ese eche first wo krono a wo ne say John ebo forestry commission enua mu wi a ye ton Achimota forest eye o mining na dia yetimi wele part e de ma wo say wo property wo send this for pa kromfo ache o ma wo me a me boy this for ma wo ma che wo cha so kwa champagne cha so ena obe de de no obe gina ho ena Owusu Bempa ena onno ma ena asofo no obi ahu ni say okay Raf wo check your results ma cha so Owusu nkransa north no owini ya Ghana for we bi sam asemo Ghana for amoye logical thinkers so Owusu Bempa nya meni nyame a awtimi ma obi wini president ena MP kwa de small cha so Owusu ni hu nipa o cha so Owusu ne hu nam nipa pa ne hu nipa pa cha so Owusu wantimi amana wini election no na cha so Owusu wantimi wini election na eno ye MP keke no
eno wantimi ama na nwuni o ba Mahama na obetimi ama na president masa Mahama nkunim die no nyame na enye sofo bia na Mahama wini election no me can plain enti mu a mo frefre me ena wo su bempa kopa ne chew ena wanhwe a ne no me beba wo so ena sene a wokokon wo condemn no won sha anyeye mo fa mo nkwase asem ni mo timi sem firi onko enye ono no Mahama wini so otumi o nyame bia enko ma cha so su wini nkransa no of no cha so su o wini nkransa no of when wini ndc ni na wini he cha so su wantimi ama closer 500 kwa wanya bi jama 250 pempo no yan o be panya me nyame ade no ama cha so su wini nkransa no ti mo am frefre me na mo kasa nsemi na mo nwe mo hwe it's not about prophecy John Mahama o ye adwuma na John Mahama no okay raf wo be ka 7 December no hu video bi na John Mahama e woni papa na so se John Mahama no je osu be mpadi a enka obekọ ni papa na so aha na metese o ka se na o ka so difo samo anya de ma wa o nko samanfrefo Mahama na wo bompa ya ma no ko ni papa na so se na nko jiudi a enka obekọ ni papa na so mo ma enwe ho osu be mpa has nothing to do with Mahama's victory Mahama na ni modimbo ene ni papa saman na aboa na ma na di nkunim no enti se na wadi nkunim a mo me enwe ho ni dede no a mo tuatua aso so osu be mpa Isaac osu be mpa kromfo no a oni ma kontokwa no se wo nyame bia ko ma cha so osu wini nkransa no of why Enzabusia say na blind Bulgarian edin nsem no etu dwa me dide se ebi ene ne be ya adwene ebi nso ene no enya adwene nyina no ayete se ehwene no ebia de efata nanim se opinion are like noses obiara na yide enu nti jaw comment anase jaw adwenkyere e wo video ya se efama me na afi mi subscribe button ne so eye too much gh eya kai se wo de bell ne beka ho wo ye ne sa upload bia ba one first person wo sabetimi aka all the social media handles so kwa eye too much gh eya like wo na share efama me macro